Welcome to Shembe Spiritual Lenses channel. Please don't forget to subscribe, like, comment, share for more engaging videos. Leli ngayilanga lapha ebuhleni. Kwakuyizona izinsuku zikaJulayi. Ufika intombazana enkosini yamaNazaretha. Ithi baba ngizobika. Uthi uShembe kwenze njani? Uthi lodadewethu baba ngengane ezu4. Baba balezingane behlukene bawu4. Njengoba Nkosi ngiguqe lapha ngikhulelwe esihlanu. Shombo ingcwele ubaba walengane inhlansuthi bonke futhi abantu abangizalisayo inhlansuthi. Uthi baba ngathi namzukwana ngimtshela ukuthi ngikhulele ukumbona ngiphindanga ngambona. Wonke uShembe nalapha nje mawuqalaza njengoba inhlansuthi ingaka ngeke umbone. Udadewethu kangazwa ukuthi uShembe uqalaze mhlawumbe uzombona umbize ngesixoxe naye. Nasukuma lentethelelo yaqalaza la isithi baba ngimboni uthi uShembe ngane yami mzukwana ufika lapha ekhaya wafika nini wafika kanjani la isithi lengane baba ngaphenduka njothi ngweni ngakhetha inkosi ngaphathadiswa uthi uShembe cha uyakhumbula yini mzukwana uqala ukuza kulomuzi wasebuhleni ukuthi wena khona insizwa angithi wena ungalapha entuzuma ngaphesheya wathi lo sisi yebo uthi kunensizwa yayihlala kaMashu eyayithi njalo mayizala lapha ebuhleni kumhlangano besifonela wena uthi leli ngeyilanga lensizwa lena yathi ngayidokoma ithi fisa uhlale lapha emhlanganweni ukubone ubuhle kaShembe uthi nahlala ithi lesisi ithi ngahlala lelo dokodo ngelinye ilanga afike lo mnewethu edokodweni lentombi yakhe ezodla angithi kwenziwa njalo manje mhleli siyaqhetha esiphuma ngapha semadokodweni omntakwethu uyohlala ekhonini letende usubona ngekhanda etendeni lendoda le. Othina lodadewethu wathi ngelinye ilanga lomfowethu ehleli lapha kade ngipheka ngesithi ngoba mina kangiyazi maNazaretha lento uthi makumhlangano siyaphakelana. Othina uShembe ngesikhathi lengane ihlala kantomfana wahlala kanti sebegadile abashumayeli njengoba begada. Uthi wayesethi ngesaba abashumayeli bazongishaya ngicela kusale sengicupha la uthi uShembe wasucuphisana la uthi lo sisi yena uShembe ubona yonke into yenzayo uthi basebecupha uthi ebusuku bensizwa basekuvuka uthi hayi khona lapha endlini kukhona ubisi phekwe etafula ikanti lisele lele phansi lalizwe iphunga lobisi lakibeli kanti phekwe etafula bachitheka inkomishi nasula amadevi kanti lathula kanti lesikhathi lesula amadevi kanti khona kuzosala wavuka lo mfowethu wahamba edokodweni losisi wahlala isisu watshela lo muntu uthi sibanibani ngikhulelwe uthi lo muntu wabaleka kaphindanga umbona ithi la inkosi yamaNazaretha hene mntanami ungiphikise banginamanga bazona lezingane wayizala emva kwalengane wayikhulelwa lapha kulomuzi emadokodweni angithi wathi lona yebo baba kunjalo la isithi inkosi yamaNazaretha uthi abantu abami lengane njengoba niyiboni lapha leza lapha kulomuzi kaShembe yakhohlwa ukuthi ayizokwenzani uthi lesikhathi ihlangana nalomfana edokodweni ababekulo uthi njalo ngo-12 ebusuku thina boShembe makumhlangano kaJulayi kaJanuwari uthi emazulwini ingilosi zonke isuke zehlile zonke ingilosi inhlobo zonke zisemhlabeni uthi ingilosi mayificile lapha ekhaya ebusuku mangabe kusetshenzwa noma kwenziwani uthi leyo nto efica ukwenza ingilosi ifike ibusise ngakho
uthi ke le ngane leni ingilosi yamfica lona embethe nomfana edokodweni yambusisa ngokulalwa uthi ke mntana mangazi ogezwa ubani kuphi futhi intethelelo uyitholaphi uthi usuyoze uhambe emhlabeni mntana muzalela kulo muzi. Don't forget to subscribe, like, comment, share for more engaging videos.